Dragana Stanić, projekt menadžerka Žena u sistemu, izjavila je da je cilj ovog istraživanja bio da se ustanovi sadašnje stanje položaja žena na teritoriji opštine Gračanica, kvalitet njihovih života, kao i to u kojoj meri su one svesne svojih prava. Mi smo ovim istraživanjem obuhvatili nekoliko vrlo bitnih referenci to jest segmenata koji su važni za život žene, koje, hteli mi to da priznamo ili ne, ili uvek ne vidimo, jeste stup, negde noseći stup. Ne bi mogla da izdvojim neke posebne kategorije, ali ono što možemo da primetimo ako uporedimo s ranijim analizama jeste da su stavovi danas žena mnogo pozitivniji i da oslikavaju njihov, ako ništa, za nijansu bolji položaj nego u odnosu na, ne znam, prethodnih 10 godina. Stanić je dodala da treba još uvek dosta raditi na edukaciji žena. Govorili smo o nasilju u porodici, dakle veliki procenat, ne znam ga sad tačno napamet, ali negde oko 50% smatra da je dobro o tome govoriti, ali imate onih 40 koje smatraju, to jest negde oko 30% koje smatraju da je bolje ćutati i trpeti. Prezentaciji rezultata istraživanja prisustvovale su i predsednice i članice nevladinih organizacija koje se bave položajem žena u društvu. Predsednica Udruženja poslovnih žena Avenija iz Lapljeg sela Gordana Đorić izveštaj je ocenila kao pozitivan i dodala da će svim organizacijama koje se bave pitanjima žena biti jako koristan. Negativno je normalno u tim izveštajima što je i dalje ekonomski razvoj na vrlo niskom nivou i što je najveći problem među ženama nezaposlenost. Znači, trebamo svi da radimo na omogućavanju zapošljavanja žena ili pokretanju nekih malih biznisa gde bi mogle žene da nađu sebi zaposlenje, a samim tim i otvorili neka nova radna mesta za članove porodice ili neke iz zajednice, neki ljudi iz zajednice. Istraživanje je sprovedeno uz podršku UNDP-a na Kosovu u okviru programa unapređivanja rodne ravnopravnosti.